Ini tak lupa kami mendoakan mudahan tuh sempian nang wabil khususnya kepada Pak Haji nang memberi sawiran. Mudahan Bang Pian rezeki dilancarkan, kita nang bematihin di sini menghibur Pian. Wabil khususnya kepada nang Buhan Harley nang Pian tak kumpulan. Lalu lawan Pak Haji ulun mau ucapkan terima kasih banyak pulang nang lawan Pian. Lalu tak lupa Lalu tak lupa ulun melanjutkan jurang bila behembur duit 4 manjem baju Pian. Kalau pinabang tak jembe nang saling kenalan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu bang kami terus melanjutkan ini nang pemula ulun mengucap salam. Lawan bapak ibu ini seberataan nang ada di mana Pian nang tak kumpulan baik nang di muka atau nang di belakang nang tuh di rumah bukan Pian tak kumpulan. Lalu nang tidak lupa ulun nang memulai hari ini pematihinan. Jadi pertama-tama tadi ada mengucap salam supaya kita berkumpul hari ini mendapat nang keberkahan. Alangkah baiknya apabila nang pemula ulun mau ucap salam Pian mendengarkan. Jadi nang salam kami hari ini dijawabkan. Jadi nang pemula ulun membulikiakan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih hari ini seberataan nang mana tadi salam sudah menjawabkan. Kita berdoa bulan seberataan berkat nang hari ini kita menjawab salam. Mudahan kita panjang umur sehat badan, mudahan seberataan selalu dalam lindungan dunia wan akhirat berataan selamatan la selamatan. Pertama-tama ulun mau ucapkan ini segala puji bagi Allah. Dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur pulang seberataan karena hari ini kita
sabarataan. Ini wabil khususnya kepada para habaib dan alim ulama di sini nang tak kumpulan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan jadi lawan Habib ulun hendak permisi bibla bemadihinan karena tidak lain gue nang tidak bukan ini nang permintaan haji duni nang maundang lalu nang bemadihin ulun menampilakan nah kita tak kumpul di sini sabarataan cuman nang di muka bahaji bebinian nang lakiannya doyat sedikit hanya nang sebelah kanan tapi nang kada papa tetap nang hari ini ulun nang pemula memberi penghormatan baik nang ada di muka atau nang tu di dalam ujar buhan harli cilai nang tak kumpulan kakawanan Pak Haji nang tadi imgi Pak Haji kepanjangan ikatan motor gede ujar nang Indonesia tadi nang guru Yunus juga marinciakan belum bemadihin sudah memberi sawiran cuman imbah memberi langsung sidin ke dalam pahamai haja ulun supaya nang sisanya kada lagi menambahiakan lalu terima kasih guru lah lawan pian lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan sekalinya nang di dalam ada juga guru Fahmi cilai nang tu di dalam jadi nang lawan pian ini sampai retaan terima kasih banyak pastinya lawan guru nang memberi sawiran jadi nang tak lupa ulun mendoakan mudahan guru pian panjang umur sehat badan mudahan sidin selalu dalam lindungan amin jangan talu nyaring khusus memberi sawiran lalu tak lupa ulun mau ucapakan jadi nang permisi lawan pian sabarataan ulun hendak madihin satu mat menampilakan atau abang-abang di dalam nang tak kumpulan baik nang bakacamata nang HP di tangan oi bang tidak lupa ulun menyapa pian tapi sidinnya aor memicik HP surangan jadi nang lawan pian selamat nih berjumpa lawan kami bertemuan nang ada di mana akah pian berdudukan nang jelas hari ini ulun nang pemula memberi penghormatan jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan sebelum bemadihin ulun terus berjalan alangkah baiknya ayo bang betapuk tangan ala tepuk tangan lawan lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu pulang sabarataan atau bang amang nang sidin tak kurihing nang begawi bangunan nang di Suberang cilai nang katinggian lalu nang lawan pian nang begawi bangunan mudahan sabarataan selalu disehatakan karena begawi sidin kapapanasan jadi mudahan pian usaha buhan pian diberi keberkahan ada nang bejukit tuyat nang bebujuran kalau pinabang tak gugur timbul nang bematian lalu mudahan pian salamatan beretaan lalu nang tak lupa ulun nang mewakili kakawanan sarumbungan ini wabil khususnya kepada Pak Haji Duni terima kasih banyak kami nang sudah diundang jadi nang lawan pian pulang kami ucapkan ulun nang bemadihin kaina cilah apabila ada nang kesalahan baik nang salah ucap atau sikap ulun maulah pian kada nyaman ulun bemadihin ini behepalan bujur Pak ai gue mata masih mengantuk karena nang malam tadi kami nang di berebe itu acara undangan
memberi sawiran, memancing guru Yunus nang kisah tuh memberi tadi awal pamulaan. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan lawan buhen Harley juga nang tak kumpulan, kada mungkin motor genal kada de duit pacahan. Lalu nang lawan pian ulun mau ucapakan ini tak lupa kami mendoakan mudahan tuh sempian nang wabil khususnya kepada Pak Haji nang memberi sawiran, mudahan bang pian rezeki dilancarkan, memancing acil di muka nang tas saling genalan, nang apa isinya saku kucing sapakan nakan agak genalan tak sakit. Lalu nang lawan pian ulun mau ucapakan ini matiin kami nang pamulaan, Pak Haji lah terima kasih Pak Haji yai lawan pian. Jadi Bang Habib juga nang diberi hari ini duit sawiran, lawan Bapak Ibu ini seperetaan acara hari ini tahun baru Islam, istilah bang kita bersenang-senang. Lalu nang tidak lupa kepada Abang Harley nang sudah hakun turunan, nang mana lagi cepati nang bakumpulan. Terima kasih banyak bang lah nang lawan pian, sekalinya buhen Harley baik saberetaan, cuman saikungannya nang hanya memberi sawiran, cilai masih banyak tak sembunyi di dalam. Laluan pian kami mendoakan mudahan nang buhen pian panjang umur sehat badan, kemana haja touring mudahan salamatan, mudahan beretaan selalu dalam lindungan, mudahan nang di dalam baik saberetaan, jadikan desa ikung haja nang memberi sawiran. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kenapa nang ini ulun ini nang pamulaan sudah bematihin tadi nang mamulai, jadi nang lawan pian khusus nang buhen Harley, jadi pian turun ancapi pangkas ini, jadi Bang Mahaji tadi membisiki cuman nang nyaring benar ulun cilai tak sunginyi, ujar Bang Mahaji menyuruh ulun berdiri, hendak ai berdiri cuman Bang adalah ulun duit menjulungi. Lalu tak lupa berkahiga Bang Tohadi supaya nih Bang pian nyaman nang berdirian hendaknya di muka sini, jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan Abang Harley nang masih lagi di dalam, jadi Mahaji menyuruh ulun ke dalam, mengapa dahulu timbul maulah sopan. Lalu nang lawan pian ini sabarata kemana Bang diirit Mahaji ulun ke dalam, ulun Bang ke dalam buhennya keluaran, jadi Bang tak salah ulun bebulik ke rombongan. Lalu nang tak lupa nang masih lagi di dalam ini nang kesenian dari daerah kita Kalimantan Selatan, mudahan buhen pian ikatan motor gede ini se-Indonesia selalu disehatkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan jadi orang mana yang tadi jersempian ya, jadi orang Semarang tadi menyahutakan cuman bersuara cilai kanya nyaringan, pinanya bau aroma si dinang hanya makan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan ulun berduduk aja cilah sidin genal-genal. Lalu nang tak lupa ulun melanjutkan kita nang bematihin di sini menghibur pian, wabil khususnya kepada nang buhen Harley nang pian tak kumpulan. Lalu bakahiga pulang kita kajauhan, amun kahiga terus biaya kita berguguran. Abang nang ini awak sidin sing genalan, maka awak genal bejugit bepaluhan. Lalu tak lupa ulun menarusakan ada kakak tuh nang ini tuyat asik
saurangan. Jadi nang lawan pian mudahan kalah pian selalu disehatkan. Ada bang kalau sudah laki beisian, pabilanya ada mudahan lakas bebianan. Lalu lawan Pak Haji ulun mau ucapkan terima kasih banyak pulang nang lawan pian. Lalu kami madihin cilai melanjutkan, sebelum madihin lanjut sekali lagi tepuk tangan. Alat tepuk tangan. Lalu bang kami terus melanjutkan, acil karudung habang pinanya hendak berdirian. Disuruh guru tadi nang disuruh makan, sekalinya tuh Bang Sidin langsung nang berdirian. Pinanya Bang Sidin sudah nang kalaparan. Terima kasih ulun mau ucapkan kepada nang abang Harley pian saberataan. Mudahan Tuhan pian selalu disehatkan. Jadi nang tidak lupa ulun berdiri pulang, padahal bang berdiri kayak nang ulun sopan. Selalu lalu tak lupa. Lalu tak lupa ulun melanjutkan, jurang bila behembur duit umpat manjem baju pian. Kalau pina bang tajem nang saling kenalan. Saling kenalan. Lalu tak lupa amunnya dihembur ulun pak itu nang rugi, karena tuh bang ulun juga nang tau yuhi jembe duitin tadi. Lalu bang kami terus melanjutkan kepada bapak ibu nang pian berdirian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan, amunnya berebut ulun nang kadeweni, kalau pina beguguran timbul kita mati karumah nang bebenaran. Jadi nang lawan pian ini seberataan, nah bebulik pulang ulun nang kahumbungan. Lalu jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan, ulun kade berebut tetap juga ditunjul kawan. Aduh. Lalu bang ulun ini memberi himbauan kepada bebinian, silahkan ujar makanan. Nang mana bang lapar cepati makan sampian. Jadi sidin beginjo sampai ke gigi-gigi tuyat nang singabangan. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan, amun cilai berebut sidin cilai genal-genal. Jadi beputo macam benarnya. Jadi beputo ulun nang bebujuran, acil bergabung-gabung tagi pak dedepian. Jadi bang ulun terus melanjutkan, sudahkah bang beputo cepati dipicikakan, bila pian memuto cilai jangan bengangaan. Jadi bang ulun terus senang melanjuti kepada bapak ibu berataan nang di sini. Jadi kita befoto acara nang hari ini. Lalu nang lawan pian ini saberataan, lawan bapak ibu ini saberataan. Kita acara hiburan ini satu Muharram. Istilah bang kata ini nang lawan pian, siapa pulang nang wanyoro ulun nang kadelem, ulun bang kadelem bujur merasa sopan, apalagi ditunjuk-tunjuk oleh abang bang arasan. Lalu nang lawan abang rumah abang sing kenalan, nang kaya
Ayah bang orang bedianan 9 bulan. Lalu terima kasih mahajilah lawan pian. Sidin bang memberi, ulun sudah diberi, turun pulang kampungan. Jadi dedeh lawan pian meninggalkan. Lalu nang tak lupa ulun mana resakan. Jadi nang lawan ibu pian seberetaan. Nang mana belum makan silahkan hulu makanan. Jadi hendak berfoto juang apa maksud pian. Ini memalak nih anak tadi ini. Orang nyari duit aja. Adanya lo nila. Ini ada tadi ini. Jadi kami terus melanjutkan. Jadi nang lawan pian ini sampai retaan. Imbah sidin befoto tuyat langsung meninggalkan. Sekali befoto 50 berlebihan. Jadi nang lawan ibu kita nang begayaan. Jadi bemadihin ulun nah berduduk pulang. Pinanya nih pang is gratis ambili sampian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan. Kita hari ini cilai nang berhiburan. Tadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan. Kita ngini hiburan nang 1 Muharram. Dalam jua rangka ulang tahun Haji Duni. Kita mendoakan mudahan bang Pak Haji pian sakaluargaan selalu panjang umur pian nang sehat badan. Mudahan Pak Haji rezeki dilancarkan. Usaha Pak Haji diberi keberkahan. Kemana Pak Haji tulak selalu dalam lindungan. Mudahan pian selalu salamatan dunia wan akhirat. Mudahan salamatan lah salamatan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan. Nang mana belum makan silahkan hulu makanan. Karena bang nasi ada disediakan. Kawai Haji pian sambil kaina makan sambil mendengarkan. Jadi nang lawan pian ini lah tak lupa ulun mau ucapakan. Lawan bapak ibu ini seberataan. Pinanya nang buhan Harley sudah nih turunan. Baik sidin bulik atau hendak makanan. Pabilanya bulik mudahan berataan selalu diselamatkan. Kemana Haji pian kain turingan. Mudahan berataan selalu dalam lindungan. Salam dari kami kepada abang-abang ikatan motor gede. Ini nang Indonesia kami mau ucapakan. Salam nang dari kami banglah nang sarembungan. Mudahan buhan pian selalu dalam lindungan. Dunia wan akhirat berataan salamatan lah salamatan. Lalu tak lupa kami melanjutkan. Jadi nang lawan Habib hasil nang di muka aur bibai mangori hingi. Ayo bang takune sudahlah jerbeleki. Pinanya bang sudah cilai sidin beleki. Cuman parut kadek kenal pinanya belum beisi. Jaka kaya hayam ulun nang mangarone. Lalu lawan pian ini saberataan. Lawan bapak ibu ini nang tak kumpulan. Lawan abang bapak acil-acil berataan. Mudahan buhan pian salamatan di jalan. Lalu nang tak lupa ulun mana rasakan. Gitu tadi duit hasil berebut sama
ujar makanan. Jadi lawan sampian ini saberetaan. Jadi kita matihin ini ulun lanjutkan nang ini saurangan. Jadi nang lawan pian pulang saberetaan. Tampulo masih banyak pian nang tak kumpulan. Alangkah baiknya kita langsung berdoa pulang saberetaan. Ini nang doa kita kesan kita saberetaan. Bila ulun berdoa amin akan buhan pian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. berkat salawat mudahan saberetaan panjang umur juga sehat. Mudahan sehat kita nang walafiat. Mudahan sehat kita bertahan di jalan taat. Mudahan juga kita bertahan kabul hajat. Mudahan bang rezeki kita nih meningkat. Oh, mudahan kita bertahan kabul hajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan bertahan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bertahan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Lah ke akhirat awan. Jadi dang lawan ibu imbah nang lawan Habib ulun pulang maniupakan. Ngapa niat pian insya Allah dikabulkan. Kalau bina niat hendak belegi pulang. Jadi nang lawan pian ini saberetaan. Ulun matihin ini menghibur pian di dalam acara ini satu Muharram. Jadi menjulung banyu pulang nang bagi tiren. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan ini bematihin minta dipadahakan. Ini ngarannya hadi cilainya bujangan. Mulai hahin tadi maliat bebinian sekalinya nang di pucuk karudung abu-abu nang bendera di tangan. Atau nang ujar saikongnya sambelah kanan nang bak kacamata pinanya belum belekian. Jadi nang sudah betunangan. Nah, tapi saikongnya kadada cincin di tangan. Kawah aja ikam saumpama hendak bedetang. Jua nang di tangan sebelum jenur kuning melangkong di halaman. Itu kada papa asal niat bujur ikam. Istilah tumpang kata inya sudah banyak tabungan. Jadi lawan pian bila maangger 100 panjang inya ni bedetang. Bila duit kada mayo rumah disandaakan. Maraha imbah kawin goreng di jumbetan. Di jumbetan awan. Jadi nang lawan pian ini saberetaan. Nang ada bang di sini pulang ulun ucape. Jadi ngini kami banyak lagi bujang asli. Lawan tuh bang ading nang karudung abu-abu nang tadi ditunjuk hadir. Jadi ngini udoy juga masih bujang lagi. Yang sasingut labet tapi sudah dilarapi. Jadi ngini udoy sedikit ulun kisahe. Ada inya pajang tapi sudah diempihi. Imbah tuh putusan cilai udoy sakit hati. Lalu inya tak pikir semalam hendak bunuh diri. Lalu nah sedikit cilai ulun mamadahi. Waktu ngini udoy hendak bunuh diri. Hendak inya kebenyuk takutan kada timbul lagi. Hendak jer begentong tapi kada detale. Jadi nang lawan pian mengganggu haja imbepe. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan. Ngapa ujar sidin kada kadengaran. Jadi nang lawan pian pulang ulun malanjuti. Karudung abu-abu ini udoy bujang lagi. Jadi nang lawan pian kakak nang mamat dehe. Bila hendak belegi hubungi kaina kami. Berangai nang mau hubungi lewat Pak Haji Dune.
Jadi wantian masalah bang jujuran jangan dipikirkan lagi bila jujuran kadem mayo haji dunik manambe amun cilai ulun ngini sudah bebini istilah tu bang kata surga dunia sudah nang marasai amun ngini udoi dulang di tangan lagi jadi nang lawan pian ini seberetaan doakan buat kami nang mana masih bujangan mudahan ini bertahan para jekian sehingga bang bebini lakas mendapatkan jadi tak lupa ulur mau cobakan timbul tadi tak kebawa kada ke atas pulang jadi nang lawan pian ini seberetaan ulun pulang ke atas cilai nang saurangan jadi nang lawan pian ini seberetaan habis nang bebuy